urupfu ntigwigeze ruza muri plani zanjye na rimwe. Iri ni ijambo nkunda cyane ryavuzwe na Captain Thomas William Chandra, umugabo w'ubukaka, umusirikare w'ukuri wuje igitinyiro n'ubuhangange, ugaragara muri filime y'ibihe byose ya The Last Ship, ubwato bwa nyuma. Ni filime yakunzwe cyane ku isi yose mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2018. Filime igizwe n'ibice bitanu cyangwa se season 5, ikagirwa na episode 53 zose zuzuye uburyohe ntagereranywa. Filime yasigiye benshi isomo ryo gukunda igihugu ndetse n'ikirenga muntu muri rusange. Niba yibazaga kuri iyi filime ibyo kuza kwa season nshyashya ya gatandatu, uburyo season 5 zakinwe ndetse n'umuzi w'igitinganzo iyi filime yashibutseho, byose ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Ikaze kuri Bigezweho TV. Nge ndi Aristide Ndahayo, musaba kuba wakora subscribe niba utarayikora. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2014 nibwo ikigo cya TNT cyangwa se American TV Network cyakiraga ku mugaragaro filime yiswe The Last Ship. Ni filime yaje ivuga ku nkuru mu gitabo cyanditswe na nyakwigendera William Brinkley, igitabo yise n'ubundi The Last Ship, mwaka wa 1988. Ni igitabo cya paji zijya kuri 624 kivuga inkuru y'ubwato karabutaka bwiswe USS Nathan James DDG 80, ubwato kirimbuzi cyangwa se destroyer, ndetse n'intambara nuclear hagati ya Amerika na leta y'ubumwe bw'Abasoviet. Aha rero niho havuye igitekerezo cyo kuba bafata ibyanditswe na William Brinkley bakabikina muri filime. Ikibabaje no uyu William yaje kwitaba Imana mwaka wa 1993. Nkuko nabikubwiye, n'ubwato buvuga mu gitabo cya William Brinkley yise The Last Ship, aho ubwato bufite metero 18 z'uburebure, bukagira ubusanzwe metero 142 z'ubutambike, aho bunafite umuvuduko wa kilometero 70 ku isaha, umuvuduko uri hejuru gato y'imodoka zani wacu zigenderaho. N'ubwato bwo mu bwoko bwa destroyer cyangwa se ubwato kirimbuzi bwanakoreshejwe mu buzima busanzwe mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi n'igisirikare cya US Navy. Igitekerezo cyo kuyikoramo filime cyazanywe n'abagabo babiri b'Abanyamerika aribo Huck Steinberg ndetse na Steven Ken. Yatunganyijwe n'aba producers bagera ku 10, barimo 7 bakuru cyangwa se aba executive producers, ndetse n'abandi batatu bato barimo n'umukinnyi mukuru muri iyi filime Thomas William Chandra, ariko ubusanzwe yitwa Eric Dan. Ku ntango burya ngo abashuye imari muri iyi filime babanje gusaba uburenganzira US Navy. Ubusanzwe ni igisirikare giteye ubwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. US Navy yabaye uburenganzira bwo gukoresha uniform ndetse namwe mu mato atandukanye amwe mwagiye munareba muri iyi filime. Ni filime ivuga inkuru y'icyorezo cyitwa Red Flu kibasiye isi yose ndetse kikaza naho 80% by'abatuye isi bandura. Nyuma abasirikare 118 by'igisirikare cya US Navy batabara isi, barangajwe imbere n'ubwato karabutaka bwa USS Nathan James, barukurikirwa muntu n'ubwo urugamba rutari rworoshye. Muri iyi filime harimo igisa n'ubuhanuzi, kuko mwibuke ko yarangiye mu mwaka wa 2018, imyaka 2 gusa cyangwa se 1 n'igice isi kibasirwa n'icyorezo cya COVID-19. Ibi byakurikiye inkuru zagiye ziharira imbuga nkoranyambaga mu mwaka wa 2020 mu gihe cyaguma mu rugo, zibuza abatuye isi kureba filime zivuga ku byorezo kugira ngo zitabatera ubwoba no guhangayika. Ku isonga ry'izi filime harimo na The Last Ship, filime yateye ubwoba abantu bitewe n'iyi virusi ya Red Flu n'ubundi yandurira mu bihaha ijya gusa neza na COVID-19. Ku ikubitiro, ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2014, TNT yatambukije bwa mbere season ya mbere y'iyi filime, aho nakirango yombi n'abarenga miliyoni 430 bakajya bayireba live kuri televiziyo ya TNT. Iyi season yakomeje gutambuzwa kugeza tariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 2014, nyuma y'uko episode 10 zari zimaze gutambuka. Muri iyi season icyorezo cya Red Flu cyari kimaze guhitana abarenga 80% by'abatuye isi. N'ugusina ry'abasirikare ba US Navy rigerageza ubwaryo gutabara isi, babaye mu nyanja igihe kinini bareba ko babona urukingo, gusa abantu babaga batanduye nibo ubwabo batumaga gushaka umuti bigorana. Ni season yarangiranye n'umutwe w'inkuru ugira uti No Place Like Home, cyangwa se mu rurimi rw'iwacu ngo ni ahantu heza nko mu rugo. Nyuma y'uko izi ngabo zirwanira mu bwato bwa USS Nathan James zari zimaze no kubona urukingo, zatashye gutabara iwabo, gusa bamwe bacyangwe inkuru z'agahinda zuko ababo batakiriho, gusa mu mutwe wabo n'ubundi bari baremeye gusiga ibyabo byose ndetse bagashyira imbaraga zabo zose mu gutabara isi, harimo n'ubuzima bwabo. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 7 2014 nibwo TNT yongeye ishyira hanze iyi filime ya The Last Ship season yayo ya kabiri. Gusa kuri televiziyo bivuga ko yagize umubare utari munini cyane kurusha iya mbere, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 2,930. Gusa abakunzi b'iyi filime bari barasabye ko hakongerwa umubare w'ama episode, maze ba nyiri iyi filime babyumva vuba bongeraho episode 3 ziba episode 13 muri rusange. Nyuma yo kugarukana urukingo mu rugo, ubwo ni muri Amerika nyine birumvikana, abahungu bayobowe na Captain Thomas Chandra bahuye n'urugamba rukomeye kurusha urwari rwarabanje, dore ko batangiye guhangana n'abashaka kwiyitirira urukingo cyangwa se kurwikorera ubwabo, abandi bagashaka kurimbura cyangwa se kwikorera isi yabo shyashya bitaga New World. Isi tuwe n'abakire gusa, bo bakitiramo bake gusa bakwiye kuyibamo, ariko n'umugambi mubisha abasirikare barwanyije bivuye inyuma. Gusa urugamba abasirikare batangiye kurwana ko ari kugenda barukora bagize amahirwe yo kubaho, bamwe bakabashyira mu bwato, abandi bakabatera urukingo. Gusa hirya no hino inkingo za pirate zagiye zikorwa ndetse zikica abantu,
bityo urugamba rwo kurwana kuri abo basore rurakomera. Iyi season yarangiye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2015. Muri rusange TNT yaduhaye season 5 kugeza mu mwaka 2018, aho zanagiye natwe abo kwajyanga dutereye saluta abasirikare batweretse agaciro igihugu gifite, ikiremwa muntu ndetse n'ubwitange budasanzwe bw'ingabo z'igihugu. Ariko abakunzi b'iyi filime bagiye babazwa bikomeye n'impfu z'abakinnyi bayo zitandukanye, harimo n'urupfu rw'uyu muganga wazanye urukingo rwatabaye isi ariyo Madamu Dr. Rachel Scott. Iherezo rye ritagaragaye. Dr. Rachel Scott yamaze igihe cy'umwaka wose mu bwato bwa Nathan James ashaka urukingo rwatabara isi, gusa muri iyi filime bivuga ko yapfuye ariko ntibigaragara. Ari nayo mpamvu abakunzi bayo bakomeje kwizera ko wenda rimwe azatungurana akagaruka, ariko barategereje baraheba, ndetse urupfu rwe muri iyi filime rugarukaho cyane. Mu bandi bagiye barangiza urugendo ubwo ni muri iyi filime nyine harimo na Tex Nolan wari ukozwe na benshi mu barebaga iyi filime, ndetse urupfu rwe rwanagize ingaruka mu myandikire y'iyi filime, aho rwatumye Tom Chandler akora ikosa rikomeye ryo kwica umusivili udafite imbunda. Alison Shaw akaba ari umugore wari warayogoje igihugu, ari mu ba mbere batekaga perezida, ndetse bakabangamira politike nziza yo kugarura igihugu cya Amerika, ndetse bari bafite ubugome bw'indengakamere. Mu bandi bagiye bitaba Imana bikababaza benshi harimo n'ukina perezida wa Amerika Jeffrey Michner. Urupfu rwe rwabanje kugaragara nk'aho yiyahuye, ariko bitaruka ko yishwe n'abari mu mugambi mubisha wo kurimbura Amerika. Hari kandi Andrea Garnett utabaruka muri season ya 5 y'iyi filime, utarakundaga kuvuga byinshi ariko akagaragara cyane ari mu ifaro by'ikipe ya US Navy kuva ku munota wa mbere w'iyi filime. Nibagirwe kandi na Carlton Buck wapfuye urupfu ruteye agahinda, ndetse n'abandi batandukanye. Reka dutere akajisho kuri bamwe mu bakinnyi b'iyi filime ya The Last Ship. Duhereye ku bakinnyi ari Captain Thomas William Chandler. Ni muntu ki? Ubusanzwe yitwa Eric Dan. Ni umugabo wavutse mu mwaka wa 1972, akaba yaratangiye gukina filime mu mwaka wa 1991. Yari afite imyaka 19 y'amavuko icyo gihe. Yagiye akina amafilime atandukanye arimo nka Grey's Anatomy yakinnyemo yitwa Mark Sloan, yanamuhinduye igihangange mu isi ya sinema. Amenyekana kandi no muri filime yitwa Charmed yakinnyemo yitwa Jason Dean, ndetse n'iya The Last Ship yakinnyemo yitwa Tom Chandler n'izindi zitandukanye. Ubusanzwe ntabwo ari umusirikare, nubwo isura ye benshi bayifashe uko. Tumuzi twese nk'umusirikare w'ukuri. Hari biba byinshi byari bitangiye kuvuga ko uyu mugabo yaba atazagaragara muri season ya 5 y'iyi filime bitewe n'ikibazo cya depression yahuye nacyo mu buzima busanzwe, ariko yaje kugaragaramo. Nibwo kandi komanda kabuhariwe Mike Slattery wari inshuti magara na Tom Chandler, umugabo wafashije cyane ubwato muri iyi filime, warwanye urugamba rukomeye akaba umusirikare karabutaka. Mike Slattery ubusanzwe we yitwa Adam Baldwin, ni umugabo urusha imyaka 10 Tom Chandler mu buzima busanzwe, aho yabonye izuba mu mwaka wa 1932, akaba yarinjiye mu mwuga wo gukina filime mu mwaka wa 1980. Yakunze gukina filime zitandukanye ari umusirikare, ariko mu buzima busanzwe nawe ni umusivili. Adam Baldwin yagaragaye mu bice byose by'iyi filime nka Mike Slattery. Mu bakinnyi b'iyi filime twavuga kandi harimo na Travis Van Winkle wakinnye muri iyi filime ari Lieutenant Danny Green, umusirikare uteye ubwoba ufite ubushongore n'ubukaka, ndetse wari ufite igikundiro muri iyi filime. Yari yarabanje kugaragara mu zindi filime zabanje zirimo nka Friday the 13th yakinnyemo yitwa Threat Sutton muri 2009, ndetse na Transformers muri 2007 yakinnyemo yitwa Threat the Marco. Travis Van Winkle yavutse mu mwaka wa 1982, aho yatangiye gukina filime nk'umwuga mu mwaka wa 2004. Muri iyi filime Danny Green abakundana urukundo ruryoshye cyane n'uwakinnye ari Carla Foster, ariko ubusanzwe yitwa Marissa Lee Nitring, umumama wabonye izuba mu mwaka wa 1984. Akomwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane muri Amerika, aho nawe yagaragaye mu bice byose by'iyi filime ya The Last Ship. Yakinnye izindi filime zikomeye zakunzwe zirimo na San Andreas yagaragaye mu mwaka wa 2015 yitwa Phoebe. Hari kandi umusaza Charles Panel ukina muri iyi filime ari umwe mu basirikare bakomeye, aho yakinnye ari Master Chief wa US Navy akitwa Lucy Jeter, akaba yaragaragaye mu bice byose by'iyi filime. Umwe mu bakinnyi bagaragaye muri iyi filime yanafite izina rikomeye mu busanzwe, kuko yazwi cyane muri filime zitandukanye zirimo nka seri yitwa All My Children yakinnye n'umupolisi mukuru Derek Fry. Panel kandi yagaragaye muri filime za vuba aha nka Maverick 2022, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 2023, ndetse na The Killer yo muri 2023. Abo twavuga aha ni benshi, dore ko ari filime yagaragayemo abakinnyi benshi cyane, bamwe tuzagenda tubagarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Abakunzi benshi b'iyi filime bagiye bandikira bayiteguye babasaba ko bazana season ya 6, ndetse bamwe bagategeza agakuru kayo. Hari n'abagendaga bakwirakwiza ibihuha ko iyi filime yaba yenda gusohoka muri season yayo ya 6, ndetse n'ibirango byayo bikagenda bishyirwa hanze. Gusa ubuyobozi bwa TNT ntabwo bwagaragaye bugira kinini ubivugaho, gusa bwagiye buhagarara ku mwanzuro wabwo ko iyi filime yarangiye kuri season ya 5. Umwanzuro watangajwe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 5 2018 ko season ya 5 ariyo ya nyuma burundu iyi filime ya The Last Ship,
kugeza n'ubu nta gakuru kuko yazakomeza muri season ya 6. Reka mbashimire cyane mwebwe twabanye. Nge ndi Aristide Ndahayo. Iyi ni Bigezweho TV. Musaba kuhakora subscribe niba utarayikora. Dore mu kiganiro gikurikira.